kewantan dawa ke Ruyenan kauntap utawi yen nindal gamu yang ring sejero ning ngarasa pakeh manis pahit nika sampun karingan rasa yang ada jening pari boya sampun ing dewa nyen pari boyo ring kandang guru apa kuwi bakal imo-imo nampen sia-sia sasanane atinu kengkenang jo pangidewa nyidang uga-uga sang moraga murid tuh yen jalan guru papa pemaraga dewa kawehan penuntun ane bener tuh yen dewa patut lapang sing yen katuh pajalan yang subuhnya ni dewa telap sini sesuluh dewa nutukan kau depan kau kasan cenina kau selalu